سرکرده پارتیا یەکیتیا دیموکراتیک پەیەدێ ساڵح موسلم گوت وان سەرۆکێ بەرەی ئەنجومەنا نیشتیمانیە کوردی لە سووریێ و ئەندامێ نهایە کۆمیتەیە پەیوەندیên دەرڤا یا ئەنجومەنێ ji Rojavayê Kurdistanê سەرگۆن کرد داکو ئەو هیژ کوشتنê biparêzin. Muslim di beşdariyekê de li gel Gorpenta Almuwatana derbarê pirsekê li ser doza sergonkirina dijberên xwe got eger me besta we İbrahîm Birova me ji birora got gerek tu werê parastin û asayîşa me ango asayîşa PYD dê te biparêza. Lê biro ew yek red kir û got ez tu etirafê bi we û parastina we nakim. Muslim her wiha got ku asayîşa me ji birora gotiya hin alî hene dixwazin te bikujin û gerek em te biparêzin lê biro razî nebû pişta asayîşê ew derxist. Şeva 13 Temûza 2016 çekdarên PYD İbrahîm Birro li bajarê Qamişlo revand û berev cihekî nenasve birin û berbanga sibiha 14 Temûzê ango sibiha din ew sergonî Herêma Kurdistanê kirin. Ji bilî Birro jî bi dehan siyasetmedar û çalakvanên Kurd ji aliyê PYD ve hatine revandin û sergon kirin û tanha jî çarenivîsa gelek ji wan çalakvana û siyasetmedaran nediyar e.